Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha pengasih, berkatilah kami ya Bapa saat ini mau membaca firman-Mu. Ajari kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan ajarilah kami memakaikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Simson rasi nguda-nguda itimna nari. Ibas sadawari lawas Simson kutimna. Ije idahna sekala singuda-nguda Pilisti. Mulih ia kukuta. Emaka ikatakena manande ras bapana nina. Lit sekala singuda-nguda Pilisti itimna. Leket ukurku manbana. Sungkuni ia manbangku. Erjabu ateku ras ia. Tapi isungkun nande bapana ia nina. Engkai maka kam lawas jumpai singuda-nguda ibas kalak Pilisti. Sila sada kinite ken ras kita. Lakin lit idahdu singuda-nguda ibas terpukta. I tengah-tengah kerina bangsata. Tapi nina Simson man bapana. Ia ngenca ateku ngena. Sungkundulah ia manbangku. La ia teh orang tuana maka Tuhan nge simabaisa maka bagai pengelako Simson. Sabab Tuhan sanganandarami dalam ngelawan bangsa Pilisti. Paksa bangsa Pilisti merentah i Israel. Simson laus kutimna ras bapana ras nandena. Sanga ia mentasi kebun anggur. Ibegina sadasingan nguda erdengum. Rempet Simson megegeh perbahan kuasa Tuhan. Maka icaing kena singa alutanna saja. Desken icaingken anak kambing. Tapi la ituri kena man orang tuana kai si enggo ibahanna. Maka laos Simson janah icakapina si nguda-nguda sabab ngena kel Atena. Kenca piga-piga wari mulihken ka ian dahi si nguda-nguda lako ngempoisa. Ibas dalan sangasi nilah ia ngenen singa si enggo ibunuhna marenda. Kepeken ije nggolit cambang wani ras tenggulina. Ikurakna tengguli kutanna. Maka ipanganina janah na ardalan. Maka idahina bapana ras nandena janah ibrekena deba tengguli Ipan orang tuana tengguli Tapi la ituriken Simson maka tengguli ibuatna ibas bangke singanari. Laus bapana ku rumah singuda-nguda maka ibahan Simson sada perpulungan man-man ije. Suwe ras kebiasaan ibas kala singuda denga. Kenca enggo idah bangsa Pilisti isuruhna 30 kala anak perana guna perdeteken Simson. Nina Simson man si 30 kala ndai. Aku lit sada kuning-kuninganku. Adi idandu jawabna kuning-kuninganku enda. Ope dengadung kerja si pitu wari enda. Kubreken bandu 30 kemeja ras baju lantang. Tapi adila idandu jawabna sekala-sekala kam arus mereken man bangku sada kemeja ras baju lantang. Turikan man kami kuning-kuningandu. Nina kalak ndai gelah ibegikan kami. Nina Simson, ibas si mangani nari reh siman pangan. Ibas si megegeh nari reh sin tebu. Kenca teluwari langa denga dat kala enda erti kuning-kuningan Ibas wari si peempatken nina kala enda mandehara Simson. Endi-endi lah perbulangandu maka ikatakena erti kuning-kuningan Adila terendi-endi indu iciluk kami rumah bapandu ras kam. Malabo kami itenah kendu gelah jadi musil. Ngandung dehara Simson dahi perbulangenna maka nina. Labo atendu ngena aku. Nembeh nge atendu ngenen aku. Isungkundu man teman-temanku kuning-kuningan. Tapi la ituri kendu erti naman bangku. Nina Simson. Idahdu nge. Manande ras bapangku laku katakan. Engkai maka man bandu kuturikan. Tangis lalap dehara Simson kidekah kerja si pituwari maka ibaswari si pepitukan ikatakena erti kuning-kuningan mandeharana. Perbandenge-denge ia lalap. Maka ikatakan deharana ka man bangsa Pilisti. Maka ibaswari pepitukan ope Simson lawas kuingan medem nina anak kotandai man bana. Kai banci tebun asang tengguli. Kai banci gegehen asang singa. Ijawab Simson nina. Adila itenggala kendu lembungku. Labo itehdu jawabna. Rempet Simson megegeh perbahan kuasa Tuhan. Maka laus ia ngincuah ku Askelon. Ije ibunuhna 30 kala jelma si mejile pakena. Janah itang tangina uis si 30 kala jenari ibrekena man kala si meteh kuning-kuningena. Maka mulih ia ku rumah. Merawa kel Atena karena kejadian Jenari dehara Simson israhkan bapana mandilaki si jadi si kembarna tupung perjabunna Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.